Pernah tak kita mikir, apa orang jual pisang goreng, pisang goreng, lebih kurang lah. Jual mesti tepi jalan. Jadi pernah lah orang tanya, apa jual tepi jalan. Jadi kita duk mikir, apa kalau goreng pisang, kebanyakan jual tepi jalan. Kalau pergi wakar baru, tepi jalan wakar baru. Tahu duk mikir mula-mula. Allah payah lah. Kata-kata, kita ya, lepas tu, apa dia pun royak. Dah, jual tengah jalan, tidak kena tepuh kat orang. Allah, gerak tu kak. Teko pun. Allah.